Staro nebesko, čestni žive si, sasmo se povišen blago жизни podatelj, pridi celistno, svaki sveni spasi blaže duši naše. Slava višnju Bogu, ne zanim mi čovjeci, blagovini, Gospodi, pomoli, Gospodi, pomoli, Gospodi, pomoli. Bože, blagoslovi se branje, vrlo se svet, sada i uvijek i uvijek i uvijek. Amin. Amin. Pomaže vam Bog, dragi oče Olivere. Bog pomogao. Braći i sestre, sabrani ovdje na ovo još jedno predavanje. Kao što vam je poznato, u sklopu ovih naših razgovora o veri, ovo sad više govorim zbog oca Olivera, mi se sastajemo svakog drugog utorka i slušamo razne predavače. Eto, mi smo počastovani večeras da je otac Oliver prihvatio da govori na jednu važnu temu. Ja sam bio ovdje ovako pripremio jedan, malo sam izbudio iz biografije ovo, ali kad bih ja sad čitao o našem dobrom ocu Oliveru, ja bi onda ostao, to bi bilo pola vremena, potrošio bi na ovo. Tako da ono u najkraćem što bih ja hteo da kažem uz izvinjenje ocu Oliveru Subotiću, što neću reći sve što bi trebalo da kažem kada je njegova impozantna biografija u pitanju. U svakom slučaju, otac Oliver Subotić je na prvom mjestu pastir naše Svete crkve. I to je za nas u crkvi najvažnije, ali je on spojio sa svojim teološkim obrazovanjem koje ima i čisto naučno obrazovanje iz informatike, i tako da je on vrlo uspešan i kao naučnik, a svakako i kao pastir naše Svete crkve. Služi trenutno u Beogradu, a drži predavanje i mi smo imali čast da slušamo oca i da u stvari i lično neki od nas upoznaju oca Olivera, koji je na poziv našeg vladike Siluana bio ovdje u gostima kod nas. Dolazio je na seminar u Kamberi i onda je posjetio još neke crkvene opštine. U svakom slučaju, neki od nas su imali priliku i da na drugi način, preko ove moderne tehnike koju otac Oliver dobro razume, da ga i upoznamo i slušamo i tako dalje. Gledam ovdje kada su objavljene knjige, ima 12 knjiga objavljenih i na 12. mjestu je knjiga Tesla, duhovni lik, koja je objavljena 2020. godine u Beogradu. Ja sam bio slobodan da u ime svih nas nekako odaberem za ovu večer jednu temu vezanu za našega genija Nikolu Teslu. Pa, ja želim da u ime onih koji su okupljeni ovdje u crkvenoj opštini Sveti Stefan Izborov, ali u ime onih koji će pratiti ovo vaše predavanje,
da vas pozdravim, da vam blagodarim iskreno što ste prihvatili da večeras govorite za nas na ovu temu koju smo zajedno nekako odabrali. I neka vas Bog poživi da nam dugo još govorite i nama i drugima, a i da spasavate duše, što nam je nekako osnovno naznačenje nama pastirima. Pozdravljam vas u ime nas koji vas slušamo večeras i radujemo se da ste sa nama. Hvala Proto na dobrodošlici. Ja se radujem da sam sa vama na ovaj način, virtuelno doduše, ali savremene tehnologije nam omogućavaju da te prostorne barijere premostimo i da ih iskoristimo za prenos neke poruke koja bi bila, kako vi kažete, spasonosna, u skladu sa našim evanđeljem. Tema koju ste odabrali je široka. Na nju bi mogao možda adekvatno da jedan simposion odgovori, tako kažemo, jer tu ima dosta aspekata kojim bi mogli da razgovaramo. Ja ću je sažeti u nešto što bi bilo osnovno, a posle možemo malo da porazgovaramo, da u dijalogu da čujemo možda i vaše razmišljanja i pitanja i da dođemo možda do nekih novih zaključaka. Poći ćemo od nekih, tako kažem, osnovnih činjenica koje pretpostavljam da većina vas zna, ali nije zgorek da se uvijek ponove, a to je set činjenica koji je vezan za Teslino poreklo. Nikola Tesla, dakle, najveći srpski pronalazač svih vremena, on je rođen 1856. godine u malenom mestu Smiljan u Liki, koja je tada bila deo Vojne krajine, a Vojna krajina je bila sa druge strane deo Austrijskog carstva. Autonomna oblast koju su pretežno naseljavali Srbi, su bili graničari i čuvari zapravo Austrijske imperije od Otomanske imperije koja je nadirala sa juga. Kada govorimo o uticaju porodičnog okruženja na formiranje duhovnog lika Nikole Tesle, mislim da bi na prvom mestu trebali da krenemo od tog, nazovimo ga, šireg porodičnog okruženja. Svi smo mi deo jedne velike porodice srpskog naroda. A opet srpski narod deo šire porodice hrišćanskih naroda. Sad sam srpski narod ima neke svoje karakteristike, osobito taj srpski narod koji je bio u Vojnoj krajini, koje su se itekako videle i ugradile još od detinjstva u lik Nikole Tesle. Koje su to karakteristike njih? Već Jovan Cvijić sistematizuje i objašnjava kakvi su to dinarski Srbi, među kojima su i lički Srbi tog vremena bili karakteristični predstavnici. Dakle, to su bili stasiti, temperamentni ljudi, jako inteligentni, izrazito bujne mašte, kreativni, a ono što ih je posebno krasilo jeste istinoljubivost, pravdoljubivost, odanost, čast, sve ono, kažem, što kasnije mi vidimo u liku Tesle kao i naučnika i pronalazača i kao čoveka. On u Americi je već u početku tog pronalazačkog perioda privukao pažnju američkih novinara, bio je jako zanimljiv kao pojava. I oni primećuju u njemu upravo to da on ima nešto u sebi od tih svojih hrabrih potomaka. Oni se dive predaka, oni se dive Teslinim predsima, srpskom narodu. Zapravo Tesle prvo i saznaju o vekovnoj borbi srpskog naroda. Tako da jedan novinar kaže kako je Nikola Tesla potomak, kaže, tvrde linije srpskih patriota i objašnjava ko su ti ljudi koji su čuvali Vojnu krajinu, koji su čuvali Austrijsku imperiju, kako se kroz vekove kalili, šta ih je odlikovalo i tako dalje. Sam Nikola Tesla u više navrata u američkoj javnosti govori o svom srpskom narodu iz koga je potekao, razume se, naglašava svoje srpsko poreklo,
na više desetina mesta, to imate u prepisci, u tekstovima, kako god. Ali on objašnjava njima ko su Srbi, kakva je njihova istorijska misija, koje su njihove zasluge za evropsku civilizaciju. U svom čuvenom, recimo, eseju Jovanu Jovanoviću Zmaju, koji je objavljen u časopisu Century, on govori o tome, kaže, da posle, kako on kaže, fatalne bitke na Kosovu polju, veliko srpsko carstvo, kaže, potonulo je u prezreno ropstvo. I onda kaže, dalje Tesla, Evropa nikada neće moći da oduži dug srpskom narodu, zato što su Srbi zaustavili varvarski preliv na njima. Dakle, još u to vreme Tesla svedoči zapadnom svetu ko su Srbi, objašnjava na neki način koliko je ta zapadna civilizacija dužna srpskom narodu. Mi znamo kasnije kako se ta civilizacija pod navodnicima zahvalila našem narodu, ali već tada im Tesla objašnjava i govori i svedoči koliko su mi dužni našem narodu u tom smislu istorijskom. I kažem, Tesla u svom nastupu, u svojoj pojavi, u svom biću, on je klasičan, tipičan ličanin tog vremena. Dakle, dinarski tip čoveka za koga je pre svega karakteristike jesu istinoljubivost, pravdoljubivost, čast, oddanost i to ga je krasno do kraja života. E sad kad dolazimo do tog njegovog užeg porodičnog okruženja koje ga je oblikovalo od detinjstva, najveći uticaj svakako vidimo kada je reč o ocu, majci, ujaku i sestrama. Naravno i sigurno da je primetan i uticaj njegovog brata, ali pre svega zbog tragične pogibije njegovog brata, to ćemo kasnije nešto reći šta se tu desilo i kako je to uticalo na njega. Ali kažem, po ovom nekom poretku, taj uticaj možemo da gradiramo. Pođimo od njegovog oca. Milutina Tesle, sveštenika pravoslavnog, dike pravoslavne crkve tog vremena, čoveka vanrednih sposobnosti, čoveka koji je i u duhovnom, i u intelektualnom, i u svakom drugom smislu zaista bio poseban sveštenik tog vremena. Zanimljivo da je Milutin u početku krenuo putem vojničke službe, ali je ubrzo to napustio, nije mu odgovarala ta rigidna disciplina vojnička. Napustio je posle jednog sitnog incidenta kada je spočitano da nije ispolirao dugmad na uniformi i onda je on shvatio da on nije za taj poziv. U to vreme, u vojnoj krajini, dva su bila matična, da tako kažemo, poziva za mušku populaciju, biti vojnik i biti sveštenik. Svi Teslovni preci su bili ili vojnici ili sveštenici, pravoslavni sveštenici. I Milutin je posle toga upisao bogosloviju, postao sveštenik i u tom svom svešteničkom pozivu se pokazao kao izuzetno ozbiljan i vredan pastir. Milutin je na više načina uticao na svog sina. Pre svega, činjenica da je bio sveštenik je opredelila to da je Nikola Tesla od malih nogu rastao u jednom okruženju koje kao retko koje je bilo omeđeno i iscrtano pravoslavnim bogosluženjem, životom u Hristu i tako dalje. Ne samo što je Milutin Tesla bio sveštenik, koji je njegova žena, supruga Georgijina Đuka od roda Mandića, bila sveštenička ćerka, njegov ujak bio sveštenik, mitropolit, pa onda njegov deda, odnosno, što kažu, kad gledate po liniji Mandića od tog dede, pa to su sve maltene sveštenici bili. Pa sa ove druge strane, Budisavljević, opet idemo sa majčine strane na drugu granu da posmatramo, to su isto bili sve sveštenici, vojnici, pa sa očeve strane, ako krenemo ka Kalinićima, uvek ćemo vidjeti pre svega sveštenike i vojnike. Dakle, on je živeo u takvom okruženju, od malih nogu je pomagao ocu, tako u crkvi, bio čtec, pomagao u službi, tako. E sada, ovde je važno istaći jednu stvar koja se tako, ili se pojednostavljeno gleda, ili se neke činjenice previđaju. Naime, Tesla je tokom svog života sebe uvek karakterisao kao pravoslavnog hrišćanina. Jedno pismo početkom 20. veka u kome on odgovara na pitanje koja je njegova
koje je njegovo veroispovedanje, on kaže ja pripadam istočnoj pravoslavnoj crkvi, to vreme kako se ona nazivala na zapadu, u kojoj je moj ujak mitropolit po zvanju. Ali kaže ja najviše volim da nazovem hrišćaninom. Tako da sam ja hrišćanin, tako on sebe kao hrišćanina i više puta u zapadnoj štampi označava kao hrišćanin i postupa kasnije, vidjet ćemo u mnogim situacijama. Ali s druge strane, ne možemo reći da je Tesla bio čovjek koji nije imao nekih svojih razmišljanja koja bi se teško mogla uklopiti u pravoslavlje. Imao i svojih istupanja i svojih tako, kao i svi ti genijalni ljudi. Pa možda i lutanja i traganja i tako. Tako da, tokom njegovog života pravoslavlje jeste bilo deo njegovog identiteta, hrišćanstvo, kao hrišćanin je rođen, kao hrišćanin sebe ispovedao, kao hrišćanin je neki način živeo i umro je opojan i po pravoslavnom obradu, ali imao je, razume se, svojim razmišljanjima i umovanjima i filosofskim, pogotovo nekim postavkama, imao je nekih svojih zaključaka, ideja koje ne bi mogle da budu komplementarne sa pravoslavljem. Ali generalno kažem, on je bio naš brat u Hristu od početka do kraja i tako je sebe osjećao, tako je sebe nazivao. Bio je kum jednog pravoslavnog hrama u Americi. Osobito je bio vezan za Svetog Nikolu, recimo. To vidimo iz njegove prepiske, da je Sveti Nikola za njega smatrao svojim zaštitnikom koji mu pomaže i tako. Dakle, od oca je na prvi način, na prvom mjestu i majke video šta je pravoslavlje, šta je hrišćanstvo u praksi i tako. Međutim, otac je na njega uticao i posredno, ne samo svojom pastirskom rečju i bogosluženjem, već i svojim primjerom života. I od tog primjera života Nikola je dosta preuzeo. Na prvom mjestu, kada je reč o pravdoljubivosti, koja ga je krasila celog života, to je video kod oca. Otac je bio krajnje pravdoljubiv i istinoljubiv čovjek. Tesla je od malih nogu učen da istina uvek pobeđuje. I to mu je neka ideja vodilja bila i u Americi dok je bio, kada se borio, nije lako bilo boriti se u takvoj areni. Došao iz jedne male zemlje, on je praktički bio u jednom neravnopravnom položaju, ali je znao da istina uvek pobeđuje. To ga je uvek vodilo i kada su mu nepravedno uzimali njegove patente, znate za onaj čuveni spor sa Marconijem, on je znao da će na kraju istina pobediti i da će se saznati da je on u stvari tvorac patenta zaradio. Kao što se je to ispunilo pola godine posle njegove smrti, Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država je potvrdio Teslin, da je Tesla zapravo onaj koji je zadužen za, odnosno koji je vlasnik patenta zaradio, a ne Marconi. Ta istinoljubivost i želja za pravdom i pravdoljubivošću, toga je, to mu je bila onako ideja vodilja tokom celog života. Jedno pismo koje on piše 1928. godine svom sestriću, kome kaže da je danas jako teško naći čovjeka koji ima 3 osobine. Znanje, pravičnost i nesavičnost. To su 3 osobine koje on upravo video kod svog oca. Nemojmo zaboraviti. Milutin Tesla je bio polihistor. Čovjek, vidite u biblioteku iza mene, on ima ne znam nekoliko hiljada knjiga, ali Milutin Tesla imao nekoliko puta veću biblioteku. Dakle, u toj ogromnoj biblioteci je Nikola Tesla sticao svoje prva znanja. U očevoj biblioteci koja je za to vreme bila izuzetna i on je tu prvi put upijao znanja koja će kasnije tada koristiti. Istina je da ocu nije bilo baš pravo što on toliko čita knjige, plašio se da će pokvariti vid. Otac je bio jako osjetljiv na njega jer je jednog sina već izgubio. I znate da je njegov sin Dane tragično nastradao toj epizodi sa tim arapskim konjem i da je to na njega ostavilo ogroman utisak. I on je po svaku moguću cenu gledao da Nikolu sačuva bilo kog napora koji bi mogao da mu naruši zdravlje. Ali kažem, Nikola je prvo u svojoj očevoj biblioteci video šta znači jedno enciklopedijsko znanje i prvi put se tu zaljubio u knjigu, nauku i to je početna tačka bila. Dakle, od oca to kreće. Drugo, nemojmo zaboraviti, Milutin Tesla se zalagao da učenici bogoslovije imaju što bolja saznanja, da se
čak i u nekim prirodnim naukama da se uče, jer kaže, smatrao je da to razvija čak i sposobnosti duše. Dakle, kada se čovjek bavi naukom, da to i oplemenjuje i dušu na neki način. Milutin Tesla je bio prvi čovjek koji je izveo mentalnu stimulaciju intelekta Nikole Tesle. Mi to znamo iz Tesline autobiografije, kada se on igrao sa njime, tih igara asocijacije, memorije, tome slično. Dakle, on je znao kako da iz svog sina maksimalni kapacitet izvuče. Dakle, to je isto jedan strahovito jak i važan utjecaj koji mi vidimo da je otac pokazao na sinu. Drugo, Tesla je celog života bio patriota, bio patriotski, porijeklisan čovjek, voleo svoj narod srpski. Koliko je do njega stajalo, trudio se da u američkoj javnosti se sazna o srpskom narodu, o njegove vekovnoj borbi, pogotovo za vrijeme Prvog svjetskog rata. Tu je Pupin, razume se, daleko više učinio u nekom organizacionom smislu, ali nemojmo zaboraviti, Tesla je ipak bio čovjek koji je magnetno vezan bio za svoju laboratoriju, iz nje praktično nije izlazio. I on je svo vreme van toga davao da bi svoje američke prijatelje upoznao sa velikim krstom koji srpski narod nosi. A upravo tu vrstu patriotizma video je kod svog oca, koji u jednom tekstu navodi da bi, kaže, svoj život dao za svoju crkvu i za svoj narod. Pritom, istovremeno, Milutin Tesla je bio i mirotvorac. On se trudio da oni imaju što bolje odnose sa komšijama, rimokatolicima, da ti odnosi budu što korektniji, uljudniji. I Tesla je takođe nasledio i tu njegovu crtu, vidimo kasnije, da on više svojih tekstova, on razmišlja o mirotvorstvu, kako bi mogao da se postigne svetski mir, koji način, tako. Dakle, sve je to prvi put od oca video. Od oca je video još neke intelektualne osobine. Njegov otac je bio poliglota. Znamo pouzdano da je znao italijanski i nemački jezik, što pored toga verovatno još nešto. Tesla je, pa najverovatnije 6 jezika govorio, Nikola Tesla. Najverovatnije 6 jezika, to je negde, naćete različite podatke, negde čak ćete naći podatke 12, pa može čak i 16 jezika, ali nisu pouzdani. Kada piše molbu Matici Srpskoj, on navodi da govori nemački jezik, što je logično, jer u to vreme u Vojnoj krajini postojalo samo nemačke škole. On je nemački već u osnovnoj školi naučio, u srednjoj školi u toj meri da je mogu da koriste literaturu na nemačkom jeziku bez problema. Dakle, nemački jezik, italijanski jezik, francuski jezik i engleski jezik. Ta 4 jezika je poznavao. Prema nekim podacima, najverovatnije druga 2 su bili mađarski i češki, ali da je to bilo na nekom srednjem nivou. Dakle, taj poliglotski dar, on je video prvi put kod svog oca. I opet imamo neki primer kako se sin na oca ugleda, kako mu otac daje primer pravi koji sin kasnije sledi. Inače, Milutin je bio čovjek izrazito velike memorije, mentalnih kapaciteta. Kažu da je napamet recitovao Schillerove pesme, Goetheove, da je čak neke klasike mogao da reprodukuje bukvalno iz svog sećanja, tako da je bio izrazito uman čovjek, u tom smislu intelektualnih kapaciteta. Njegov brat, vrlo zanimljivo, bio je vrhunski matematičar. Tako da Tesle su imale taj kapacitet ozbiljan biološki genijalnosti, ali vidjet ćemo kasnije, Mandići su bili tu još jači. Dakle, on od oca jednostavno upija sve te vzore i kasnije razvija i postaje u tom smislu još veći kada su ti kapaciteti u pitanju. Mnoge osobine Tesla je prvi put video kod svog oca, a posle toga vidimo i kod njega. Recimo, besednički dar. Milutin Tesla je bio vanredan besednik. Sam Nikola govori kako je kao dete često ga čuo, kako sam u sobi govori, drži besede i verovatno vežba se u besedništvu. Kaže su njegove, besede bile takve kao vrhunskih propovednika u to vreme. Mi vidimo Tesla kasnije, kada u Americi, u Londonu kasnije, kada drži predavanja,
način na koji on izlaže materiju i kako on to čini pokazuje kao vrsnog besednika. A taj besednički dar prvi put je video kod svog oca. Nemojmo zaboraviti, Tesla je sličan ocu i po humoru, po jednom zdravom osjećaju za humor, za šalu. Milutin je bio izrazito vedrog duha čovek. Jako milosrdan pre svega. To je jedna crta koju je Tesla imao neverovatno izraženo tokom svog života. Mislim, ne znam koliko ste o tome možda negde čitali. Ili Tesla je bio čovek koji nije mogao da prođe pored siromaha, a da mu ne udeli milostinju. A to je opet kod oca prvi put uočio. Milutin je bio jako široke, što kažu naš narod, pružene ruke. Đuka je bila ipak onako malo kućevnija, malo bila drugi tip, ali isto dobra žena bila na mestu potpuno, ali Milutin je bio, kako mi kažemo, dobričina potpuna, a pritom jako duhovit čovek. Tesla u svojoj autobiografiji govori neke epizode. I po tome se Milutin malo od Đuke razlikovao. Mala jedna epizoda čuvena koju Mojo Medić, koji je bio savremenik Milutinov, pripoveda. Oni su jedan dan, Milutin i Đuka su neku pšenicu su oprali i stavili na neku ponjavu da se suši. I onda, kako nisu obraćali pažnju, neka krava njihova je prišla i od te pšenice mnogo pojela bila uzela. I onda je Đuka skočila, kaže, htjela van sebe iz kože da iskoči, kaže, tako Mojo priča. A Milutin onako kaže, pusti Đuko, što se nerviraš? Naša krava pojela našu pšenicu. Idemo dalje. Tako da Milutin je imao nešto posebno zaista u sebi, jednu širinu očinsku, ali pritom bio je i strog čovek. Da se razumemo, nije sve to bilo tako idealno, umeo sa Nikolom i da ima tako i situaciju u kojima je grdio i ukoravao. Osobito jedna ozbiljna konfliktna situacija je izbila kada se Nikola Tesla u svojoj 20. godini, otprilike 21. odao kocki. To se njemu desilo dok je studirao u Gracu. Bio odličan student, izuzetan student je bio, davao je ispite pre svih. Davao je, znači, to bi neko mogao da napiše za Riplija, otprilike, za Riplijevu knjigu Čuda, brzinu kojim je on davao ispite. I jedan student ga je isprovocirao, otprilike, rekao mu, eto, kako je on štreber i tako. I onda mu je Tesla rekao da on može uporno da ide svako večer u kafanu i da daje te ispite na isti način. Tako je on otprilike krenuo taj kafanski život, onda ga je to povuklo. Počeo se karta, da kocka i tako. I onda je to došlo, to je dovelo do jedne situacije vrlo ozbiljne, da je to eskaliralo u toj meri da je jednom prilikom on stražarno, bukvalno iz Maribora, sproveden u Gospić kao sumnjivo lice, kao lutalica, sumnjivo lice, gdje su ga u kafani uhvatili i onda to je na Milutina strašan utisak ostavilo, težak i to ga je onako pogodilo jako i on je se upokojio brzo posle toga. Nije mogao to da podnese i to je Nikolu jako potreslo. I sad šta je sad tu jako važno primetiti? Koliko je Milutin tu bio važan za njega? Nikola je već u jednom trenutku digao ruke od studija i u tom kafanskom životu se odao i to je tako to krenulo i tako. Međutim, Milutinova zadnja želja je bila da on nastavi studij. Vi znate, postoji ta priča kao eto da je otac sprečavao Nikolu Teslu da studira tehniku, da je on hteo da bude sin sveštenik i to je tačno, pazite. Samo tu priču moramo da rasvetlimo malo. Zašto je to Milutin želeo? Uloga sveštenika je po svemu sudeći bila namenjena Danu. Znači, Danilu, starijem sinu, koji je tragično, kažem, poginuo. Tako, to je na celu porodicu ostavilo težak trag i utisak. I onda je Milutin tu ulogu namenio Nikoli, ali moramo imati u vidu sledeće. Prvo, Nikola Tesla još u ranom detinjstvu upada u bezbrojne i veoma teške situacije koje su mogle da ga koštaju glave. To se više desetina puta događalo u detinjstvu i on bi svaki put na neki čudesan način bio spasen. Jednostavno, promisao Božji ga je čuvao. Imao je neku svoju misiju da uradi životu i to su neverovatne situacije
šta se sve njemu dešavalo, imate nešto u njegovoj autobiografiji, nešto u njegovim autobiografskim člancima. I Milutin je, gledajući to, on je smatrao da njegovo dete Bog čuva da bi postalo mitropolit, patrijarh, da će on biti neko veliki u crkvenoj hijerarhiji. On je smatrao da ga Bog za to čuva, nije shvatao zašto ga Bog čuva. I onda je on rekao, on mora ići za sveštenik. Drugo, Milutin ga nije dao za nešto drugo, za tehničke nauke, jer je smatrao da su tehničke nauke jako naporne. I on se plašio, pošto je Nikola bio boleški, bio i tako krhkog zdravlja, on se plašio da bi tehničke nauke to njegovo jednako krhko zdravlje još više načelo. I zbog toga on zapravo je bio protiv tehničkih nauka. Međutim, kad se on razboleo od kolere i kada je to bilo dosta kritično, kada je svom ocu, kada ga je otac pitao, sine, da li ćeš ti da ozdraviš, a on kaže, hoću oče, ako mi dopustiš da studiram tehniku, i on je rekao, samo da ozdraviš, studirat ćeš na najboljoj tehničkoj školi u Evropi. I on je svoje obećanje ispunio. Upisao ga na tu Politehničku akademiju u Gracu. Dakle, Milutin je bio taj koji ga je posle toga posticao i nemojmo zaboraviti. Dakle, u trenutku kada Tesla se odaje tom kafanskom životu, zaboravlja na studije, njegov otac je taj koji izražava svoju želju da on nastavi dalje studije. I kada je umro Milutin, njega je to toliko kopalo da je on morao da nastavi studije. I on je posle Milutinove smrti na neki način pokrenut time što se desilo, to ga jako bolelo, on upisuje dalje studije u Pragu i nastavlja da studira. Dakle, Milutinova ta posljednja želja koja je bila pred smrt je Teslu na neki način pogurala napred da nastavi da kasnije postane to što je postao. Vi ste vidi ko je bio tamo u Liki, on je mogao da vidi na nadgrobnim spomenicima koje je Tesla svojim roditeljima podigao, kako na spomeniku piše za njegovog oca ko je i šta je, a na ovoj zadnjoj strani spomenika kaže mome dobrom ocu. I on je se uvijek sećao sa jednim poštovanjem svoga oca. Američkoj javnosti govorio kako je njegov otac bio istinski prirodni filosof. Što može da se razume i bukvalno, da je imao smisla za tako kažemo, tu filosofiju, ali može se razume i posebno, u to vreme filosofija prirode bila je nauka u stvari. Možda je želeo da kaže da je zapravo bio čovjek naučnik, pored toga što je bio sveštenik. Dakle, ovo bi bio uticaj njegovog oca, markantne jedne ličnosti i taj uticaj je zaista bio ogroman. Uticaj majke ništa manje. Majka je bila s druge strane nepismena žena, Georgina od Mandića, roda Mandić su svi bili sveštenici redom. I ona je nepismena žena bila, ali genijalna žena. Nikola Tesla je smatrao da je genijalnost nasledio od svoje majke. I ona je bila spretna žena, kućena žena, radna, sposobna, kako mi danas kažemo. I ona je značajna za Nikolu Teslu jer je on u njoj uvijek pronalazio potrebnu ljubav, te emocije koje ranog detinjstva oblikuju dete. Milutin možda i nije umeo na takav način da iskaže svoju ljubav prema svome sinu, on je više bio autoritet i pokazivao mu primjer neki životni i tako dalje, a Đuka ga je onako milovala ljubavlju. Kažem, ta genijalna žena koja je napamet znala gorski vijenac, pazite, nepismena žena koja je napamet znala gorski vijenac, koja je bila po Teslinoj reči toliko genijalna da je kućne neke aparate sama pronalazila i ona je bila ta koja ga je otrgla od kockarske strasti. To je čuvena priča, Tesla je 1921. godine u jednom intervju opisuje da je on toliko bio, da ga je ta kockarska strast toliko držala bilo u to vreme, mladosti, da on je počeo u jednom trenutku po kući da traži šta bi prodao. A majka je, kaže, onda iznala poslednju svoju ušteđevinu i kaže, evo ti sine, ovo je poslednje što imam. Evo ti, kaže, nosi, idi, kockaj se. Kaže, što pre prokockaš sve što imamo, pre ćeš od toga da se otrgneš. On je otišao taj dan, otišao i prokockao taj novac i kad se vratio, nešto ga u tom majčinom gestu potreslo i kaže, nikada više u životu se nije vratio kockarskom poroku. Nikada ga više kocka posle toga nije privlačio. On govorio kako je to
ta majčina ljubav, žrtva, to što je osjetio u tom trenutku, ona ga je na neki način preobrazila. Đuka je također bila posebna žena i po svojoj radinosti, po svom trudu, po vrednoći. Tesla kaže kako je ona legala u 11 časova uveče, posle svih, a ustajala u 4 sata, pre svih, da bi svima spremila, da bi sve uredila, da bi tako bila izuzetno vredna žena. I ona u njegovom sećanju uvijek ostaje kao nešto posebno. Više puta mu se slike vezane za majku vraćaju kasnije u života u Americi. Tako, on majku zatiče na samrti, uspeva da je zatekne živu. I tako kažem, za njegovu majku je važno to što je ona u svog sina usadila ne samo ovu, da tako kažem, matematičku, logičku inteligenciju, nego i pre svega tu emocionalnu inteligenciju. Ona je svojom ljubavlju njega i zadužila i proširila dubine njegovog bića. Treći čovjek koji je jako važan u Teslinom životu, koji je uticao jako na njegov razvoj i dalje, pa i da se razumemo i na naučnu kasnije na karijeru, bio je njegov ujak. Petar Mandić, rođeni brat njegove majke, koji je bio sveštenik par excellence, isto izuzetno načitan čovjek. Potom je mitropolit Nikolaj Mandić, on je kad mu je žena, kad mu se upokojila i deca, on se zamonašio, postao prvo zvorničko-tuzlanski episkop, kasnije Dabrobosanski, bio jedan od eminentnih likova istorije Srpske pravoslavne crkve. Naš episkop Sava Vuković je nešto o njemu pisao, profesor Predrag Puzović, ima nešto o njemu, može se probere, trebalo bi to još malo više istražiti, njegov lik, ima tu još sigurno mnogo da se nađe, ali zašto je on važan za Teslu? Bio je to Teslin omiljeni rođak i Tesla je sa njim voleo često da razgovara, a značajan je za Teslu pre svega jer ga je on uveo u Dekartovu filosofiju. Dekartova filosofija kroz teoriju etra je bila osnov Teslinog pronalazačkog pristupa i uopšte neka fundamentalna postavka u Teslinom razmatranju realnosti. I prvi čovjek koji je Teslu upoznao sa Dekartovim spisima bio je njegov ujak Petar Mandić. Jer on imao sve Dekartove spise u svojoj biblioteci i, kako kaže Tesla, čitao ih je iz nakane. Jednostavno je voleo da čita Dekarta i tako je on svoga sestrića uveo u tu filosofiju. Oni su razgovarali često o Dekartovoj filosofiji, o tim temama. I eto vidite koliko je taj čovjek imao jedan značajan uticaj na velikog pronalazača. Kasnije, što je vrlo zanimljivo, kada je Tesla upao u prvu finansijsku krizu, tamo negde početkom 20. veka, prvi čovjek koji mu priskače u pomoć, koji organizuje prvi zajam za njega, bio je mitropolit Nikolaj Mandić, njegov ujak. Prvi čovjek. Dakle, Tesla je njega uvijek mogao da se oslani i on je to znao i njih dvojica su imali jedan odnos koji je bio zaista poseban. U toj meri da Tesla se čak i ljuti u američkom periodu ako mu mitropolit ujak ne piše na vrijeme, pa kaže, dogovori smo se ja i mitropolit da redovno jedan drugome pišemo, ali mitropolit je to zaboravio, ako mi ne bude, kaže, odgovorio na sljedeće pismo, onda ću mu ja reći zbogom, mitropolite, nećemo više da se dopisujemo i tako. Ljut je bio, a onda mu mitropolit, razume se, piše pismo, pa se on je tako izmeri. Jako je bio, Tesla je bio jako za njega vezan, za tog svog ujaka i to je ostalo tokom cijelog života. On sa svojim ujakom diči u američkoj javnosti, objašnjava kako je njegov ujak ugledni mitropolit, kako je on ima visoko zvanje u Srpskoj crkvi, kako je poznat i tako. Tako da je to, kažem, treća osoba koja je izvršila izuzetan i ozbiljan uticaj na Nikolu Teslu. Uticaj njegovih sestara je nešto manji. Oni su ga gledali uvijek kao svoga mlađeg brata. Tako, volele su ga, čuvale, negovale. Osobito je za njega bila vezana Marica, majka Save Kosanovića. Marica je za njega bila jako vezana i u starosti, oni imaju tu prepisku, još do pozne starosti njene, ona je se upokojila pre njega. I Tesla u jednom pismu kaže da je ona također genijalna, kaže žena. Stepenu genijalnosti ništa manja od njega. Osobito su simpatična ta pisma kada njemu sestre šalju čestitke za imendan, pošto je Nikola Tesla Nikoldan stalno
na neki način obeležavao. Njihova krsna slava bila je Đurđevdan. Tesla su slavile Đurđevdan. Sad, zato što je Nikola imao ime po svetom Nikoli, episkopu Mirja Likijske, on je za svetu Nikolu uvijek bio vezan i oni su mu uvijek imendan čestitale sestre i tako. Ta pisma su puna topline. Tako da, eto, i od njih je imao na neki način neki posebni uticajnu toplinu roditeljskog doma koja je uvek njemu bila u sećanju u američkom periodu. I razume se to njegov brat Dane, koga on nije toliko zapamtio, bio mali dečak kada je Dane poginuo, ali njega je to uvek na neki način mučilo. Često su ga roditelji poredili sa njime, govorili su eto kako je Nikola genijalan, a kako bi tek Dane to uradio. I Tesla je od detinjstva želeo na neki način da pokaže kako on može jednako kao njegov taj tragično preminuli brat Danilo. I Danilo, eto, taj događaj koji se desio, koji je tragično bio, opet na neki način je Teslu podstakao da svetu, kako on kaže, pruži nezaboravnu poruku, da svom ocu i majici, da svom rodu na neki način da se oduži, da oni u njemu vide, hajde tako kažemo, i utehu koju su očekivali pošto su izgubili tragično svoga sina Daneta. Dakle, sveukupno gledano, uticaj porodičnog okruženja na duhovni lik Nikole Tesla je zaista velik. Njega, razume se, ne treba ni precenjivati. Nikola Tesla je bio samosvojna ličnost, gradio i svoj način kasnije izgrađivao, ali nipošto ga ne treba potcenjivati. Taj uticaj je jak, ozbiljan, temeljan i jako je važno da se taj uticaj uoči. Međutim, bilo bi pogrešno na tom uticaju ostati u istorijskom smislu i vezati ga samo za Tesla lik. Zato što Tesla je inspirativna ličnost. Pogotovo mladi ljudi, primetit ćete, kad pomenete Nikolu Teslu, svi će reći da je on jedan od najvećih Srba. I sad, razume se, imao je Tesla, ne možemo Teslu ni idealizovati, imao je on svojih skretanja, lutanja, i padova i uspona, kao i svaki čovjek, da se razume. Međutim, te neke stvari u njegovom životu su toliko inspirativne da mlade ljude podstiču da rade na sebi, da se bore, da tragaju za onim što ih je Bog naznačio, da ispunjavaju svoju misiju. I sad u ovom konkretnom slučaju uticaja tog porodičnog okruženja, on treba da bude inspirativan za mlade roditelje. Svakog roditelja kada pitate da li biste vi želeli da vam dete bude poput Nikole Tesle, pa makar malo, eto, da poskali, svi bi rekli pa to bi bilo sjajno. Ali šta vi kao roditelji ćete da uradite da bi se to desilo? U kojoj meri vi investirate svoje vreme u svoju decu? Na koji način se odnosite prema vaspitanju svoje dece? Da li svojoj deci u nedostatku pažnje i vremena dajete tablet uređaje ili šta već, da ih oni vaspitavaju umjesto da vi radite sa njima? Koliko ih upućujete na one oblasti životne za koje primećujete da ih je Bog obdario i tako dalje i tako redom. Tako da po mom nekom uverenju mislim da je jako važno raditi na školama roditeljstva. Ova knjiga o Nikoli Tesli koju sam napisao, ona sada prevodi se na engleski jezik, znači ta engleska verzija biće dosta veća i između ostalog ta knjiga je rađena sa idejom da ne bude čisto napisana kao knjiga, nego da bude deo jednog širog projekta. I ja sam kompletnu zaradu te knjige uputio u zadužbinu Petar Mandić, koju smo moj otac i ja osnovali. Otac je dao jedno imanje dole na Zlataru, ja sam, kažem, dao zaradu kompletno te knjige. I ta zadužbina ima više ciljeva, ali pre svega je usmerena ka radu sa mladima, ka povećanju matematičko-logičke, emocionalne inteligencije kod dece, ka razvoju dijaloga između nauke i religije. Pre svih tih, prema školama roditeljstva, da radimo sa mladim roditeljima po ugledu na Tesline pretke. Zadužbina Petar Mandić je posvećena Teslinim predsima, to je važno naglasiti. Dakle, po ugledu na Tesline pretke da formiramo škole roditeljstva u kojima ćemo mladim roditeljima prenositi potrebna znanja, iskustva u saradnji sa
eminentnim predavačima iz oblasti kliničke psihologije, iz oblasti neuronauka i svega ostalog, pedagogije, zajedno sa nama sveštenicima, razume se, gde ćemo im prenositi znanja koje će im biti potrebno da svoje dece izvuku maksimum potencijala kojim ih je Bog obdario, ali da to obrazovanje bude, obrazovanje dece, da to bude uravnoteženo obrazovanje, da se odnosi na formiranje njihovog moralnog lika, na njihovih osobina, na njihovom odnosu prema svojim bližnjima, svojoj državi, svojoj crkvi, svom narodu, na njihove potrebi da pronađu ono za što ih je Bog stvorio, da svoja znanja i sposobnosti napređuju, svoju misiju u životu ispunjavaju. I, kažem, krenuli smo eto, u tom cilju i u tom smislu. Ovo predavanje bi bilo doprinos toj inicijativi. Hvala vam. Hvala, oče Olivere. Ja ću sada mikrofon uključiti ljudima, tako da možda možemo da postavimo neka pitanja. Samo moment. Proto Milorad, ako imate neko pitanje iz učionice, samo mikrofon uključite. Ja ovde iz nekog razloga ne mogu da ga uključim za vas. Ne čujemo vas. Ako možete samo da se unmutujete, što bi se reklo. To. Vidi, ja nešto znam. Svaka čast. Nećemo da vas menjam. Pa eto, ako ima neko nešto da možda pita ili da povedemo neku diskusiju, eto, izvolite. Pomoži Bog, oče Olivere. Veoma zanimljiva tema. Staniša Čadra. Htio sam da vas pitam nešto u vezi te dokumentacije i gdje dolazite do tih prepiski, jer čitao sam dosta da je veoma teško u stvari ustanoviti šta su pravi prepiske. Evo, baš sam htio da vas pitam, na primjer, o njegovim pismima majci. Da li su ona stvarna ili su falsifikovane? Jer u njima možete da vidite mnoge stvari, u stvari njegovu duhovnosti. Da li su one tako ili ne? Evo kako, mi imamo danas jedan veliki problem kada je proučavanje lika i dela Nikole Tesle u pitanju. A to je što u Optica imamo na desetine falsifikata, ozbiljnih falsifikata. Ja sam recimo tokom pisanja ove studije nailazio na, ne možete da verujete na šta sam sve mogao da naiđem. Recimo, nailazio sam na falsifikovane autobiografije. Dakle, Teslina autobiografija i umetnut jedan pasus. I sad, ako niste u materiji, teško to možete da prepoznate. Kad ste u materiji, znate njegov stil pisanja, znate terminologiju kojom barata i znate koji su njegovi koncepti. Kada primetite, recimo, termin neki koji on ne koristi nigde, to je već znak za uzbunu. I onda morate da tražite po arhivama, da vidite original kako izgledaju i tako dalje. Moj pristup je bio sledeći. Da, pisma njegovoj majci nisu autentična. Već smo rekli da je njegova majka bila nepismena žena. Pa to je logika elementarna govori da on nije mogao da je piše. Ali s druge strane, čak i da je neko njoj čitao ta pisma, Tesla imao jedan princip da je čuvao svako pismo koje bi poslao negde na neku stranu. I dakle, prvo bio koncept bi napisao pisma, pa onda pismo. I mi bismo imali koncepte tih pisama u arhivi Muzeja Nikole Tesle. Dakle, Muzej Nikole Tesle je referentna institucija što se tiče Tesline zaostavštine. Imaju negde oko 150.000, 200.000 dokumenta otprilike. Ja sam od njih dobijao prepisku, koja mi je bila potrebna. Nešto od te prepiske je već objavljeno. Vi imate Teslinu prepisku sa rodbinom objavljenu pre 30 godina u vidu knjige, baš tako se zove, prepiska sa rodbinom. Nešto nije, kažem, objavljeno, to što nije i sve drugo, ja sam kao od muzeja, pošto je Muzej Nikole Tesle suizdavač ove knjige,
gdje sam dobio prepisku koja mi je bila potrebna i odatle sam to čitao. Ne samo da postoji falsifikovana prepiska i falsifikovani članci, nego postoje čak i falsifikovane fotografije, gde je tobožni Tesla na nekoj fotografiji. Ili, recimo, imate fotografije koje su pogrešno imenovane. Recimo, sigurno ste vidjeli fotografiju ispod koje piše da je u pitanju Teslina majka, pa jedna starija žena i tako. A u stvari nije Teslina majka, već Teslina sestra Angelina iz poznih godina. Kada je Tesla u pitanju, moramo baratati pouzdanim informacijama. Lično se zalažem da muzej Nikole Tesle postane sertifikaciono telo. Pa sutra kada bi neko napisao knjigu o Tesli, dostavi je muzeju Nikole Tesle u određenu nadoknadu, njihovi stručnjaci knjigu iščitaju, sravne sa svojom bazom podataka i ukoliko ta knjiga dobije sertifikat da je pouzdana, vi možete, njene podatke možete uzeti kao autentične. Ako ne, to je veliki znak pitanja. Tako da, tema je jako dobra. Ti falsifikati koji se za Teslu pojavljuju su brojni. Nažalost, ima i ljudi koji iz nekog razloga, ne znam zašto, pokušavaju od njega da naprave super pravoslavca, pa maltene da oreol da mu iscrtaju po glavi i onda izmišljaju razne njegove citate, ali nema potrebe. On je dovoljno ostavio iza sebe tragova da mi znamo da je on bio hrišćanin, premda ne možemo ga uzeti da je bio pravilo vjere kao Sveti Nikolaj Velikijski. To ne možemo uzimati kao tako. On je bio hrišćanin, svoje crkve se držao, svoju crkvu je poštovao, kao hrišćanin je rođen, hrišćanin se oslovljavao, kao hrišćanin se upokojio. Jednostavno je to tako. A što se falsifikata, kažem, tiče, možda bi bilo pametno i napraviti jednu knjigu, falsifikati o Nikoli Tesli. Verujte, toliko ih ima. Da bi jedna ozbiljna, velika studija mogla da se napiše samo o falsifikatima koji su vezani za njegove tobožnje članke, tobožnju prepisku i tako dalje. Šta je sa prepiskom sa članovima porodice? Ja sam imao tu priliku slučajno 2000 i neke godine u Banja Luci, upoznam u bolnici gdje je majka ležala. Upoznao sam da li je sada od Angeline, njegove sestri, unuka. U Banja Luci su oni bili, mislim, odmah se vidjelo toliko je čitava ta generacija i čitav taj njihov rod, toliko su intelektualno jaki da je to nevjerovatno. I ona mi je pričala da je imala pisma, starica je bila, da su trebali, njena majka trebala i da dođe kod Nikole Tesle. Sada da li to Angelina ili da u New Yorku dođu, međutim nešto se ispriječilo, čak im je poslao i kartu. Mislim, hoću da kažem, znači sa njihove strane familijarne trebalo bi da bude više ti neki materijalni dokaze ili prepiske. Pazite, Nikola Tesla je imao 10.000 korespondenata. 10.000, pazite. Da možete misliti kolika je to šuma podataka. Ja sam potraživao od muzeja otprilike negde 2 do 3% prepiske. Vrh ledenog brega. Nešto sam dobio sa mikrofilma iz Amerike jednog, koji se tiče prepiske sa Amerikancima, a u samoj toj bazi podataka muzeja Nikole Tesle imate i prepisku sa rodbinom. Sa ujakom, odnosno sa ujacima, sa sestrama. Ta prepiska postoji. Najvažniji deo te prepiske je objavljen. Tu knjigu je muzej Nikole Tesle objavio, kažem, pre nekih 30 godina. I knjiga se baš tako zove, prepiska sa rodbinom. Tako da koga zanimaju autentična pisma, koja je Tesla razmenjivao sa svojom rodbinom, najbolje tu knjigu da uzme. Eto, to za početak. Ja bih vas zamolila, ja se zovem Vesna Slavljević, zamolila bih vas da nam kažete nešto više o Teslinoj religioznosti. Vi ste rekli da je on govorio da je hrišćanin i da je umro kao hrišćanin. Šta to znači umro je kao hrišćanin? I na koji način je on to u praksi pokazivao? Da li je uopšte pokazivao? Ja sam to u svojoj knjizi, to je kompletno jedno poglavlje posvećeno problematici Tesline religioznosti. U pronalazačkom periodu Tesla nije bio u mogućnosti da živi liturgijskim životom.
kao što je živeo u mladosti. Nije bio u mogućnosti da živi tom vrstom života ni tokom studija. Nije bilo pravoslavnih hramova gdje bi on tako nešto mogao da upražnja. Pogotovo, kažem, odlaskom u Ameriku, on jednostavno, dakle, vezan je za svoju laboratoriju, tu nema hramova i iluzorno je govoriti o bilo kakvom hrišćanskom liturgijskom životu kakvi mi živimo danas. Sad, postoji samo pitanje njegovih stavova, njegovih religijskih stavova. Oni se mogu podijeliti na 3 ključne teme. To je, dakle, kosmologija, to je antropologija i tipično teološke teme. Dakle, učenje o čoveku, o svetu i tako dalje. I sad, recimo, šta je karakteristično za Teslu? Za Teslu je karakterističan, često protivrečan sklop kada je reč o njegovim izjavama. Recimo, on će na jednom mjestu da kaže, da govori o tvorcu sveta, o svedržitelju, o gospodu koji je stvorio svet, razumete? A na drugom mjestu, potpuno drugom tekstu, će da govori o svetu koji je jednom nastao sam od sebe. Dakle, imate 2 potpuno različite izjave koje potiču od iste osobe. I sad, postavlja se pitanje kako je moguće te stvari pomiriti. Šta je to pitanje? U stvari, realno gledano, on je pokušao da napravi neku vrstu spoja religije i nauke i kada bi govorio iz te neke religijske perspektive, on bi naveo takav izraz. A kada bi govorio iz naučne perspektive, on bi navodio naučne teze i tome slično. Druga stvar, on je kao i mnogi drugi naučnici svog doba, poput Einsteina recimo, jedno vreme je bio sklon i takozvanom deizmu. Deizam je učenje gdje je Bog stvorio svet, uredio ga, sredio i onda se na neki način povukao i upustio svet da funkcioniše prema svojim zakonima. On je jedno vreme bio sklon tome. Također, posle susreta sa jednim indijskim monahom, njemu je ovako u hinduizmu, u budizmu, bile su mu zanimljive neke koncepcije. Nije mu to bilo zanimljivo kao religija, ali su mu neke koncepcije u hinduizmu i budizmu bile zanimljive. On je jednostavno pravio neki svoju, kako bih rekao, miks svega toga, ali bi pri svemu tome naglašavao da je on hrišćanin, da je hrišćanstvo iznad svih religija sveta. On je govorio, to je jedina, kaže, religija na svetu koja je, po njegovom mišljenju, rezultat naučnog eksperimenta. On je to tako posmatrao. I on je prvenstveno naučnik. A kaže, sve druge religije, one su, kaže, rezultat apstraktnog umovanja i tako. A hrišćanstvo je jedina religija koja je rezultat nepogrešivo naučnog eksperimenta. Dakle, on je hrišćanstvo izdvajao jednostavno iz korpusa svetskih religija. Od svih drugih religija ga je izdvajao i on uvijek govori hrišćanstvo kao naša vera, to je naša vera. S druge strane, on kada govori, recimo, prilikom dobijanja Edisonove medalje u svojoj 60. godini, on govori kako je duboko religiozan, ali u svome srcu. Dakle, on sve vreme govori na neki način koji u religijskom smislu može biti i stidljiv. Dakle, on negde kao da se stidi da iznese u javnosti to što bi bilo neko njegovo versko, religijski doživljaj. I to njegova sekretarica govori da je on ljubomorno čuvao od oka javnosti sve što bi bilo vezano sa njegovim religijskim životom. Da je on to jednostavno čuvao za sebe i da tako. I onda sad tu imamo jedan problem. Imamo taj njegov izraz koji je takav kakav je, često filozofski, često tako naturalistički na momente. A sa druge strane imamo posredna svjedočanstva, poput te njegove sekretarice Muriel Arbus, poput Pajera Dosavljevića, njegovog najboljeg srpskog prijatelja u Americi, koji govori da je Tesla bio jako religiozan čovjek, Ivana Meštrovića, hrvatskog vajara koji je s Teslom drugovao u Njujorku 20. godina, koji jednom prilikom rekao, kako mu je Tesla sam rekao tokom jedne večere, kada nešto su, kaže, počeli u religiji da pričaju, kako mu je Tesla govorio kako se svako večer na kolenima moli Bogu, molitvama iz detinjstva. A, kaže, tako je činio sve do svoje 50. godine, kasnije, kaže, malo izmenio, ali opet suštinski isto. Hoću da vam kažem, sad ta posredna svjedočanstva govori da je on, ne možemo tek tako da ga svedemo na njegov izraz koji vidimo u njegovim tekstovima. Ili recimo njegova prepiska, primjer radi, kada se dopisuje sa Mihajlom Dučićem, tamo negdje krajem života, 38. 9. godine, i Dučić mu šalje novac, pošto Tesla je jako teško živeo u tom periodu, a njemu Nikola Tesla kaže: vi i sveti Nikola ste moji najveći pomoćnici. 1903. godine, 4. ne mogu sad tačno setim godine, konkretno mislim je 3. godina, on piše Morganu jedno pismo, na Nikoldan mu piše pismo. I kaže: ja imam višegodišnji tihi sporazum tajni sa svetim Nikolom, najvećim svetiteljem, kaže.
I on me godina, da se držimo, kaže, jedan drugoga. I godinama smo se držali jedan drugoga, ali čini mi se, kaže, da me moj svetitelj zaboravio, a čini mi se da sam me i vi, kaže, zaboravio. Dakle, za Svetog Nikolu je imao jednu posebnu, onako, vezanost, tako da. On imao neki svoj unutrašnji svet do koga mi ne možemo da prodremo, nemamo dovoljno tragova o tome. Uostalom, nemojmo zaboraviti, poslednji njegov susret, izlazak u javnost, bio je susret sa prestolonaslednikom, odnosno sa kraljem Petrom, oprostite. Kralj Petar II dolazi u New York da se vidi sa njim i on mu nekoliko puta kaže: Bog vas blagoslovio. Pominje hrišćanske na neki način izraze, obraćaju se kralju, pošto je Tesla bio izraziti monarhista. I mi tu sve vidimo da on zapravo ima to u sebi, da to nosi. Nemojmo zaboraviti, on umire u svojoj sobi u New Yorkeru, tako što ga Sava Kosanović nalazi u jednoj stolici, a na grudima drži srpske epske pesme. Poslednja stvar koju je pročitao bila je Smrt majke Jugovića. Dakle, on hrišćanski taj etos doživljava najviše kroz te neke epske pesme, kroz našu istoriju, kroz naše junake, kroz tako to. I on negde sebe, kažem, doživljava kao hrišćanin. Kada ga jedna redakcija jednog časopisa prozove za jednu stvar, on njima piše pismo da su ga veoma uvredili, ali da on njima oprašta kao hrišćanin i filosof. E sad, dakle, kad imamo sve to sklopljeno, mi vidimo da Tesla sebe smatra hrišćaninom, da Tesla sebe ispoveda hrišćaninom u američkoj javnosti, da Tesla izdvaja hrišćanstvo izvan svetskih religija, smatra da je najizvršenija religija, da Tesla ima izuzetan odnos prema crkvi, pomaže svoju crkvu, pomaže crkvene misionare. Sebastijana Dabovića, on je pomagao finansijski. A sa druge strane, u njegovom izrazu, pored onoga što je bio hrišćanski izraz, gde on govori o tvorcu koji je stvorio sve i tako dalje, mi nalazimo elemente i naturalizma, i panteizma, i deizma. Jednostavno, on pokušava da ukombinuje sve moguće koncepcije i da na neki način to, koje su njemu interesantne i da to složi jednu paradigmu, to jednostavno nije bilo moguće. On je zato upadao u te paradoksalne situacije. Nemoguće je složiti, recimo on je primjer pokušavao da napravi sintezu između hrišćanstva i budizma. Smatra da će to biti religije budućnosti, da eto on ima nešto mnogo zajedničko, a recimo nije uviđao da bi to možda moglo na nekom površnom nivou da se napravi, pa čak i na tom nivou, jer budizam, primjer radi, ne poznaje problematiku strasti i očišćenja od strasti kako je poznaje pravoslavno hrišćanstvo. U budizmu, recimo, ne postoji problem gordosti. To je za njih apsolutno jedna stvar koju ne prepoznaju kao problem, a za hrišćanstvo je, recimo, najveći greh. Tesla to nije prepoznavao i on je bio ideje da bi eto moglo se napravi nešto što bi bio neki objedinjujući univerzalistički izraz koji bi svima bio prihvatljiv i on to posmatrao kao naučnik, eto da bi svaki čovjek mogao na neki način u to da se uklopi. Tako da Tesla u tom smislu mora se posmatra zavisno od perioda života, od konteksta, da li je to naučni tekst, da li je to prepiska, šta je u pitanju, od odnosa prema sagovorniku, dakle sve to kad stavimo, onda možemo taj njegov religijski stav i doživljaj da uokvirimo u jednu stabilnu, koherentnu priču. Ali to kažem, za jednu detaljniju observaciju Tesline religioznosti, ja bih vas sve uputio na moju knjigu. Kompletno jedno poglavlje posvećeno Teslinoj religiji i filosofiji, koja je to vrsta. Ja njega posmatram kao eklektičkog, da tako kažemo, hrišćanina, čovjeka koji je hrišćanin, ali koji, pored hrišćanstva, na neki način prihvata i neke koncepcije koje nisu pravoslavne, koje su tako, eto. A jedan profesor književnosti, Miodrag Radović, on je smatrao da je Tesla najpravilnije karakteristik kao epskog hrišćanina. Jer kaže, njegovo hrišćanstvo je epskog karaktera. To je ono hrišćanstvo koje vidimo kod, ne znam, Njegoša, koje vidimo u epskim pesmama i tako dalje. Tako da kako god, ja ga negde doživljavam kao našeg brata u Hristu, on je sam sebe tako doživljavao, ali ne možemo, sa druge strane, ne možemo podržati ideje
Primjer radi ljudi koji smatraju da Tesla treba da bude kanonizovan. Imate ozbiljne inicijative koje sinodu su slali više puta, da Tesla treba kanonizovati. Jednostavno to je iluzorna ideja jer Tesla nije imao potpuno ispravan bogoslovski izraz, a to nije svojstveno svetiteljima. Hvala vam puno. Znači, na osnovu ovoga što ste sada rekli da ga je našao njegov sestrić sa knjigom na grudima, da je čitao naše narodne epske pesme, znači priča da je možda ubijen ne stoji. Nije, ne stoji. Pazite, to što je Otto Skorzeny napisao, to je tipična jedna senzacionalistička priča, pritom zna se da Otto Skorzeny nije tada bio u Americi. Dovoljno je to reći, ali pazite jednu stvar. Samo razmišljajte logički. Zašto bi neko ubio starca od 87 godina, koji je posljednja 2 mjeseca bio potpuno senilan, već imao, što kažu, već imao probleme da funkcioniše? Zašto bi neko ubijao čovjeka koji je već bio fizički iznuren potpuno? Da je mogao samo da sedne, da pročita, da ode, da ustane i to je to. Hvala. Oče, jel biste mogli nešto da kažete o odnosu Tesle i Pupina u to vreme u Americi? To je, jer oni su, znači, vodeći naučnici toga vremena su bili na istim prostorima i tako. I da li, ja mislim da se Sveti Vladika Nikolaj sastajao sa Pupinom, ali ne znam da li ste pronašli negdje da se sastajao sa Teslom ili ne. Ja sam ovako, sad smo malo otišli od glavne teme, nije problem, ja ću se osvrnuti što kažu na vaša pitanja, uvijek odgovaram na sva pitanja koje mi postave, ali trebalo bi malo više teme sadržimo. Dakle, Tesla i Pupin, ja sam to obradio u svojoj knjizi temu odnosa Tesla i Pupina. On je također prilično kompleksan, imao je više faza. Oni su u početku bili izuzetno dobri prijatelji. Pupin u više navrata, sredinom 90. godina 19. veka, u američkoj javnosti govori o Teslinim patentima, brani Teslu od nekih ljudi koji žele da ga napadnu, da to nisu njegovi patenti i tome slično. I njihov odnos je izuzetno dobar. Negde taj odnos počinje se kvari već kada Pupin počinje da se druži sa tim profesorom Thomsonom koji je sa Teslom bio suparnik, ali u trenutku kada Pupin daje podršku Marconiju u tom sporu sa Teslom, taj odnos jednostavno se prekida. Sad pazite, postoje priče, zato kažem, jako je važno držati se činjenica i onoga što imamo iz dokumenta. Postoje priče da kao eto oni nisu bili u zavadi, nego naprotiv da su bili odlični, nego je to izmišljeno i tako dalje. Ne treba time se bavimo. Postoji jedno pismo koje je Kenneth Sweezy, koji je bio Teslin prijatelj, novinar, prilikom organizacije 75. Teslinog rođendana, dobija od strane Pupina, pošto oni su pozvali 75 vrhunskih naučnika da budu, što kažu ljudi koji će da učestvuju u toj proslavi, i Pupin u odgovoru govori kako bi on to rado učinio, ali već nekoliko decenija on sa Teslom nije u dobrim odnosima, jer desilo se tako nešto, se desilo i pokušavao da se izmiri, ali to nisu uspeli. Međutim, šta je važno? Oni, dakle, jesu bili u jako zategnutim odnosima i to prepiska nesumnjivo potvrđuje. Ali njihovo pomirenje je toliko izuzetno, toliko veličanstveno, da ono prevazilazi svaku vrstu rasprave koju su imali među sobom. Postoje 2 verzije njihovog pomirenja. Jedna potiče od tadašnjih, kako bih rekao, političkih krugova koji su bili u Americi, u našoj konzulatu tamo, u ambasadi, hoću reći, a druga potiče od Pupinove ćerke. I sad slične su, u nekim se detaljima razlikuju, sad dosta tu da je, priče su dosta detaljne, da bi sad mogli smo iznova ići to i tako dalje, ali suština je da se oni pomirili tako što je Pupin na svom samrtnom odru odzvao Teslu da ga vidi. I oni su došli po Teslu, Tesla se premišljao, hoće li, neće li, cijelu, kaže, jednu noć. Otišli su pravo tamo, zatekli Pupina, oni su iza zatvornih vrata proveli neko vreme. Kad su se vrata otvorila, obojice su bili uplakani, znači suze su lile sa lica obojice, zagrljeni kao braća i tako to. Dakle, ta priča o njihovom pomirenju je nešto što je strahovito važno za naš srpski narod. Jer naš srpski narod još nije doživeo sve narodno pokajanje i sve narodno pomirenje.
a primjer Nikole Tesle i Pupina je za tako nešto izuzetan. Što se tiče vladike Nikolaja, Tesla se sa njim upoznaje u Njujorku, upoznaje ih Paja Radosavljević, profesor, i oni su imali prepisku, korespondenciju. Nikolaj dolazi tamo da bi angažovao naše Srbe da pomognu u Srbiji tokom Prvog svjetskog rata i on je imao izuzetno visoko mišljenje o Nikoli Tesli. To ćemo da nađemo i nekoliko njegovih tekstova također. A krajem života se zalagao i da se Tesli podigne jedan spomenik tamo u Americi kod onog manastira Svetog Save u Libertyville. Jako ga je poštovao, imao je izuzetno visoko mišljenje o njemu. Postoji nekoliko anegdota između njih koje se tiču Tesle i vladike Nikolaja. Sad, koliko su autentične, to je sad pitanje, već su ušle u narodno predanje, da tako da kažemo, jer nisam mogao da nađem autograf na osnovu koga bih mogao da uporedim to. U prepisci se to nigde ne nalazi, ne znam gde se prvi put pojavila, kao ona recimo anegdota o struji, znate, kada je Nikolaj došao kod Nikole Tesla u laboratoriju, pitao ga imenjače šta je ovo, on kao pa eto to je naizmenična struja, pa čekaj, kaže ona može da se vidi, pa kaže ne može, to niko nikad neće moći nju vidljivom da pokaže, a onda ga je Nikolaj pitao, pa dobro zašto onda svi od mene traže da pokažem vidljivom najveću silu na svetu, a to je Bog. Ta anegdota je često prisutna, često se pominje i u crkvenim krugovima, kažem ja je navodim u knjizi, ali navodim i podatak da nisam nigde mogao da pronađem njen izvor. Postoji, kažem, prepiska između Tesla i Nikolaja, na osnovu koje možemo da zaključimo neke stvari i tako. Hvala. Ja mogu samo reći jednu riječ, oče Oliver, a to da sam ja baš iz Like, negde možda 30 kilometara od Tesline kuće. I baš mi je drago, hvala da sam čuo vaše predavanje, puno stvari ste mi pojasnili i rekli. I evo vidite, ja iz Australije slušam i svoje otadžbine. Bio sam puno puta kod kuće Nikole Tesle, moja pokojna žena, njezina kuća je samo možda 20-30 kilometara dalje. Eto. Često išem tamo. Hvala puno na vašem iscrpnom predavanju. Hvala vama na gostoprimstvu. Imam i ja, oče Oliver, jedno pitanje, Nebojša, ovde za kraj. Pada mi na pamet, da li je autentična ona izreka što se pripisuje Nikole Tesli, da je on ponosan na svoje srpsko poreklo i svoju hrvatsku domovinu, pa bi to hteo da nekako vratim na ovu temu, ajde kažem srpsko poreklo, uticaj porodičnog okruženja, kakav je uticaj hrvatske domovine i uopšte kakav je bio Teslin odnos prema, eto, u tom poznom dobu njegovog života na taj strašan konflikt između nas i rimokatolika, odnosno Hrvata, i kako je on to na sve gledao? Tesli Vlatko Maček šalje jedan telegram u kome mu kaže, oslovljava ga, kaže, velikom sinu Hrvatske domovine i srpskog roda. Tako njemu Vlatko Maček šalje. A Tesla njemu odgovara, jednako sam ponosan na svoju Hrvatsku domovinu i srpski rod. Ali pazite, on uvek govori da on potiče iz Vojne krajine. U svakom dokumentu Teslinom, pogledajte sve Tesline patente. Nikola Tesla iz Vojne krajine, dela Austrijske imperije, Srbije i tako dalje. On Hrvatsku jednostavno ne pominje nigde, razumete me, kao svoju domovinu, sve dok nije nastala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. I on tada, znači tamo negdje 30. godina, tada već možete naći da će on negdje da pomene da potiče iz Hrvatske kao na jednom, dva mesta, jer on želi u stvari da Srbi i Hrvati imaju što bolje odnose. I on time što će on pomenuti Hrvatsku u okviru Kraljevine Jugoslavije, on time njime daje, eto, na neki način neku vrstu poštovanja, eto tako imaju, mada premda tada Banovina Hrvatska još uvijek nije postojala. Ali imate, gde vam to najbolje govori šta je on hteo da kaže? Uzmete njegov tekst povodom smrti atentata na smrti kralja Aleksandra, gde on kaže, ovako stoji, kaže, ja sam rođen u Hrvatskoj, pa tačka. Svaki pošten Hrvat i Slovenac znaju da je njihova sloboda plaćena srpskom krvlju. I znači, vi već tu vidite šta on njima želi da kaže. Želi da im kaže
da su Srbi ti zbog kojih oni imaju državu. On čak i kad pominje Hrvatsku kao taj toponim, kažem, u 99% slučajeva on pominje Vojnu krajinu. Kasnije ne pominje zato što je Vojna krajina ukinuta. Znači, posle 30-40 godina on ne pominje Vojnu krajinu kao mesto gde je rođena. Pominje Hrvatsku u okviru Jugoslavije, kao mesto, teritoriju gde današnje, gde je tako to njegovo rodno mesto, ali on njima napominje da je njihov subjektivitet zadobijen srpskom žrtvom, koja je plaćena u Prvom svjetskom ratu. I tu je u stvari Teslina, on sve vreme šalje jednu poruku da hrvatskom narodu, da su Srbi ti koji su ih zadužili, a da eto on kao Srbin i njih gleda kao bratski narod i tako dalje. Dakle, njegova poruka je uvek pomiriteljska i u tom smislu on šalje poruku i Vlatku Mačeku. Ne znamo samo kako je reagovao na stradanje srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj, jer nisu htjeli da mu prenose vesti u potpunosti. Govorili su mu kako je to i veliki broj Hrvata, tamo strada i tako dalje. Izgleda da je negdje tek pri kraju života saznao Jasenovcu. Postoje čak neke indicije da ga je to saznanje zapravo, da ga je toliko potreslo da mu je narušilo zdravlje. To su tako neke, da kažemo, indicije. Ali svuda ćete u američkoj javnosti naći da on govori o srpskom poreklu, srpskom narodu kome pripada, njegovoj borbi za opstanak, za tako to, a kasnije kada pominje Hrvate i Hrvatsku, pominje ih isključivo u težnji da podrži koncept Kraljevine Jugoslavije, da podrži kralja, da podrži slogu između Srba i Hrvata, jer negde je osjećao da se sukob taj bliži. Ne, hvala. Imamo li još pitanja ili... Znam da je knjiga došla u Australiju u nekoliko parohija, ne znam kako su je nabavili, preko izdavača, verovatno, nemam pojma. Tako da, eto, možete knjigu pogledati, tamo je, i imate tamo u vašem kraju. Hvala, oče Olivere. Proto Milorade, imali još pitanja? Ništa, ja bi možda samo hteo da pitam da li bi možda ako biste mogli malo da kažete nešto ste se sad, da se promenila slika. Ako biste mogli nešto da kažete o značaju danas, u današnje vreme, vaspitanja dece, ulogu majke, naročito roditelja i tako. Vidimo da je kakav je utjecaj snažan ostavilo to vaspitanje najbliže porodice na Nikolu Teslu. Prosto da su oni svi bili umni ljudi i bili su izuzetni na neki način. Tako da možda ne može sad jedna obična porodica da se meri u tom smislu, ali verujemo da svaka majka, bez obzira koliko je obrazovana i tako dalje, može da mnogo pomogne svojoj deci, ako ih pravilno vaspitava i tako. Pa nešto? Da, pazite, već smo rekli da Đuka Mandić je bila nepismena žena, ali uticaj koji ona imala na svog sina bio je kolosalan. I ona je u njega ugradila tu ljubav koja, kako bih rekao, samo majka može da učini. Dakle, misija Đuke Tesle nije bila da ona postane pronalazač svetskih razmera, ali jeste bila da odgoji tako pronalazač. I šta je suština u stvari? Svaki roditelj prema svom detetu treba da se odnosi kao da će to dete biti sutra budući Tesla.
Jer mi ne znamo, jedno će biti. Znači, šta to znači? Da ga obasipa ljubav, pažnjom, da mu omogućava da to dete se razvija na pravilan način, da u kući bude mir, da bude radost, da bude sloga među roditeljima. Šta svako dete hoće? Svako dete pre svega hoće da tata voli mamu, da mama voli tatu i da je mir u kući i da se ljudi slažu. To je osnova. Odatle možemo dalje da krenemo. Drugo, deca ne uče slušanjem, pa da mu kažeš radi ovo, uradi onako, uradi ovako. Deca uče gledanjem. Ona nas oponašaju. Rekli smo u čemu je sve Nikola Tesla ponašao svoga oca. Dakle, mi smo deci primer. Pa ako hoćemo da naša deca budu ispravna i čestita i pravilna i napredna, hajde im damo primer. I treće, jako je važno da decu prvo naučimo osnovama zakona Božjeg, pa tek onda svemu drugom. Ima ona čuvena priča kada vladika Nikolaj govori jednoj majci, savjetuje da decu prvo nauči Božjih zapovestima, onome što je odnos dece prema roditeljima, ono što je hrišćanska etika. Ona kaže, pa dobro, oni će to naučiti već sami, a meni je važno da ja njih naučim francuski. I posle neku godinu, ta majka se obraća vladici Nikolaju, onako u suzama kaže, vi ste bili u pravu, ja njih ne naučih zakonu Božjem, a one naučiše francuski i evo sad na francuskom jeziku mi se podsmevaju, ja ne znam šta govore, ja znam da mi se podsmevaju. Dakle, pre nego što naša deca postanu znalci, vrhunski naučnici, vrhunski lekari, vrhunski sportisti, vrhunski u svemu, ne znam čemu, neka postanu vrhunski ljudi. A postaće vrhunski ljudi tako što će u svojoj porodici, po primjeru Nikole Tesle, videti primjer svoga oca, svoje majke, svojih starijih braća i sestara i tako dalje. Eto, to bi bila neka moja zaključna reč. Oče, zašto se u našem školstvu tamo, mislim, dugo smo van, pa i ne znamo, zašto se toliko ne zastupa malo više, na primjer, i učenje o Tesli, jer sve što vidite uglavnom svodi se na to senzacionalističko, njegovi patenti koji sad iskorištavaju ili pokušavaju da iskoristi na neki način. A ne vidim da je mnogo u školstvu uvedeno njegovo ime i njegovo pismo. Ja sam odnedavno u saradnji sa Teslom naučnom fondacijom postao deo tima koji se bavi time. Tesla naučna fondacija iz Filadelfije već duže vremena radi na jednom programu koji se zove Tesla klubovi i već postoji nekih, da li je tu profesor, jedan naš, ne vidim ga dole među participantima, iz jedne škole u Kruševcu, Saša Jeftić, ako je tu, nek se javi. Reče da će možda pratiti ovo predavanje. To je eksperimentalni program gde se ti Tesla klubovi formiraju pri školama. I upravo to, da se nauči o Tesli, o njegovim precima, da se deca motivišu na pronalazaštvo, na lepe stvari i tako dalje. Tako da na tom polju se radi. Treba će malo vremena, ali, Bože moj, što pre krenemo, pre ćemo pokazati rezultate. Ja sam sa Patrijarhom i Blagoslovom ušao tu inicijativu i postao sam deo tog upravnog odbora tih Tesla klubova. U ovom trenutku sada nekih desetak škola na svetskom nivou se uključilo u taj program. Ako vi želite iz Australije također da se uključite, ja vas lako mogu povezati sa koordinatorima tog programa i da pokrenete i vi nešto. Hvala, oče Olivere. Ja bih samo zamolio, ako ima još pitanja, da možda privodi ipak kraju. Već smo potrošili tih sat i po da ne uzimamo ocu Oliveru vreme. On je stvarno materiju izneo. Izvolite, brate. Kad ste već uzeli reč, ajde vi se lepo u ime svih nas zapalite ocu Oliveru, onda ćemo posle toga čitati molitvu, moj predsjednik će da čita molitvu i otac Oliver će da blagoslovi i tako ćemo puštiti. Sjajno, a ja bih imao jedan predlog da vi obrnete tu kameru da mi vidimo vas dok vi čitate tu molitvu pa da možemo svi da participiramo kako Bog zapoveda. Da ne gledamo baš u televizor dok se molitva čita. Dobro, ja sad zahvaljujem se, evo ajde uključim i kameru da se vidimo.
Ja se oče iskreno vam se zahvaljujem, ovo je bilo vrlo jedno značajno i ovako fino predavanje, vidi se da vladate materijom s obzirom da veliko istraživanje koje ste napravili, nadamo se da ćemo i knjigu uskoro vašu moći da nabavimo pomalo i da se Bože zdravlje opet da diskutujemo na ovu temu. Eto, proto toliko od mene, pa vi preuzmite sada. Hvala lepo. Od svih nas Slava Otcu i Sinu i Svetom Duhu. Postoji pomno blagost. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Amin. Hvala lepo. Hvala, oče. Pozdravljamo vas, svako dobro. Živjeli.